manje ke sizwe ke kabanzi ngalezi insolo njengoba sixhumana nayo imanager emisiwe Mr Mapholoba sibangakhula sikubingelele ohlelweni. Siyabingelela tu nohlelo lwakho nabalaleli bonke bokhozi ne-SABC yonke iphela. Bungakanani uqiniso kulezi insolo esibhekiswe kuwena zokuthi ubungayilandeli imiyalelo yomkhandlu edolobha masingayiqala lapho? Hayi amampunge mthakazi. Ayikho into enjalo. Yikho okwenze ukuthi umnumzane uthebula mase ngiphendula mina sengibeka ezami impendulo angakwazi ukuthi incwadi yami ayifunde phambi komkhandlu kumhlangano ukuba njengomhla ka-29 kuFebruwari. Ngoba kuleyo ncwadi ngigeqe amagula mthakazi ngibeka isimo esasemsunduzi sinjengoba sinjalo. Ayikho mthakazi akukho neyodwa into engangakwazi ukulandela kuyo umthetho ngikule field mthakazi ngeminyaka over 20 ngikuphatha komasipala mthakazi angikwazi ungawulandeli umthetho mthakazi. Amampunge lawo akulona iqiniso abasho bona iqiniso lokuthi yini lengibaphazamisa kuyona njengoba sibheke okhethweni ngomhla ka-29 kuMeyi. Hayi ukuthi bathi akulandela akulona iqiniso lelo mthakazi. Ngizowageqa amagula mthakazi ngoba iqiniso lokuthi akulona into abayitshele ikhansela. Ngeke babize umhlangano ongekho emthethweni mthakazi baphinde futhi ngomhla ka-29 bangayithebhile incwadi yami phambi kwekhansela kanti banalo iqiniso. Okay, so uma ukuthi kukhona izinto abafundele incwadi yami bayifundele incwadi abayifundele ikhansela. Okay, so zinzima ezinye zalezi insolo ebhekiswe kuwena ngoba kuthiwa usebenzisa imali ngendlela engekho emthethweni wagcina usulahlekelwa imali ngokungafanele. Ngizwa la usubeka insolo zokuthi ezinye zezinto ezenzekayo ngenxa yokuthi ubhekwe okhethweni. So asase sikunikeza leli thuba agexwe kuthina kamakho bekwenze ngapha eMsondosi. Mthakazi akwenzeki lutho mthakazi ongajwayele ukwenzeka. Umasipala mthakazi usebenza ngama-council resolution. Once ama-council resolution athathwa emkhandlwini kumina njengemanager kamasipala ukuqinisekisa ukuthi lawo ma-resolutions aya-implement. Wonke lezi zinto eziyisisa abangibhekezele sinama-council resolutions mthakazi. Ezinye zazo mthakazi imeya iparticipatile kuma-interviews ama-events ezinye zazo abafuna ukuyipublika phambi kwekhansela ebenezintolo eziserious ezibeka kwikhuleki benaba banginqabela ukuthi angibeke le-report ngaphambi kwekhansela. Yabona nje bangabunika mthakazi uspeaker nje uMaMajola wasemsunduzi uhlale ezini kamasipala ngokekho emthethweni akafuni ukuphuma kade simncenga sibhale incwadi nimbhalele incwadi mama. Your call has been placed on hold. Please wait. Iqiniso ukuthi umuntu angangifuni lapha kwamasipala nobhala we-ANC we-region uSamora Isosi. Osengi-accuse kaningi msakazi ngokuthi amsabotage ikhampeni ye-ANC uma ngithatha iy'nyathelo kubasebenzi abenze izinto ezirongo emkhandlwini. Uye owokuqala ngomhla ka-18 kuDisemba othi angiresign emkhandlwini ngoba bona beyi-ANC they are not happy ngendlela engenza ngayo izinto. Uma ngimbuza uSamora ukuthi Samora yini engayenzanga kahle bathi hayi umkhandlu rana kahle yonke into umkhandlu stable yonke into ihamba kahle kodwa thina njenge-ANC asijabulanga ngoba manje wena uxosha abasebenzi wenza lokhu nalokhu against abasebenzi batazoshiya i-ANC ngenxa yokuthi bayashushiswa emkhandlwini. Bakhona abasebenzi abaxoshile? Yes, bakhona abasebenzi abaxoshiwe umsakazi ngokuthi izinto ezirong efana na njani ukweba imali kamasipala njengokweba imali kamasipala kwekuwe inqaba yemali lange during i-COVID time kwathiwa khona ama-project enziwe emsakazi engenziwanga kwebiwe inqaba amamiliyoni emali umsakazi kuthiwe kukhona impahla efikile emkhandlwini ibe leyo mpahla ingafikanga emkhandlwini. In one instance the municipality lost over 13 million. In another instance, COVID, umkhandlu lost about 7 million. Why ngaboshanga muntu lapho kunokuthi baxoxe? Sifakile icala amahawks angathindwa lo mbuzo ngoba sivulile icala msakazi.
silivulile icala with SATS kade silokhu sipressurize ukuthi yini kungaboshwa abantu lesikwazi kuyenza thina ukuthatha i-disciplinary action inyathelo zoluleko. Okay. Ngawo-ke msakazi asikwazi ukuhlala sisongizana kokuphatha amakani ngivumele ukuthi abasebenzi they must do as they please kodwa abaphathi abanye babaphathi abayithandi leyo nto msakazi. Yikho namanje msakazi ithole isupport enkulu kwa-political parties engisaphola abasebenzi basemkhandlini ngoba bayabona ushintsho engithe ngiyafika mina kulo mkhandlu ngifike ngomhla ka-1 ku-October 2022 ngiyafika msakazi inyawo zami zizimandla kodwa ngithe ngifika msakazi ngaba ngihlala phezu kodaba u-Auditor General ulinqomile igalelo lami engilithathile emkhandlwini ukuzama ukushintsha isimo u-National Treasury ukhokha nabanye inhlaka zomasipala zinqomile igalelo esilenzile lapha emkhandlwini kodwa abaphathi abayithandi leyo nto ngoba kuthiwa mina ngijaha abangani babo ngijaha abantu abasebenzela bona angikwazi ukusonga izandla msebenzi makuwukuthi msakazi I must pay the price for that for doing my work ngikulungele lokho msakazi kodwa ngeke ngibuye kamuva msakazi ugangiwe emsunduzi umsunduzi bayawudla bayawuqeda msakazi ngeke sikwazi-ke ukuthi sivumele leyo nto msakazi uma kukhona umuntu ogangile umuntu akaye ku-disciplinary process kodwa i-interference kanobhala we-ANC is too much msakazi. Okay, it's too much. Mina ngihlale regional office ngibizwa ngo-6 kuthiwa ngifike regional office ngibizwe ngo-7 ngithethiswe okwengane ngimdala msakazi am 57 ngithethiswe okwengane ukuthi yenzelani into ethile yenzelani into ethile yenzelani into ethile something that I cannot agree ngoba at the end of the day msakazi yimi ekufanele ngi-account kulo mkhandlu akekho omunye umuntu. Okay. Sesayiqoqa kafushane awuthokozile ngesinqumo sokumiswa kwakho. Angithokozile msakazi. Zikhona inyathelo oyimisela ukuyithatha noma usuyithathile? Cha zikhona abameli bamalibheka udaba mseqiniso umsakazi ngoba bokuqala nje emkhandlu i-meeting le ibingekho emthethweni. Yabona ukuthi kuyangiqeda kakhulu umsakazi eyongafundwa kwencwadi umeya akwazi ukubeka ama-allegations kimina phambi kwekhansela kodwa mina mase ngiphendula umeya angayifundi incwadi ngoba ebalekele iqiniso engilizwayo siphezu kwamanyathelo okubhekele ebhakhothi umsakazi siyosiphonsela inselelo isinqumo. Okay no Mr Manager hey no kulungile asivale lapho sibonga kakhulu ngesikhathi umsakazi kubi tu nawo kezwakala ukuthi kubi. Okay ake sivale lapho siphinde futhi sigcizelele ukuthi